Ovaj video nije za svakog, onaj ko ne može prosto mačit tako nešto, slobodno ne morate gledat. Znate o čemu se u stvari radi. Imao sam Ninju 6 dana. Znači motor koji sam htio 2,5 godine, ja sam imao 6 dana. Taman sam bio kupio nove rukavice, kako ću se lijepo voziti, kako ćemo napraviti puno kilometara skupa i u tih 6 dana ja sam prešao 600 kilometara. S tim da sam ga vozio praktički 3 dana. U 3 dana sam napravio oko 550 kilometara. Tako da navozio sam se. Evo, to mi je jedino lako na srcu. I u biti je da nastavim. Išao sam s posla i išao sam taman zamijeniti rukavice jer su mi bile preuske. Taman su mi rezale nekako glupo i išao sam s posla. I ništa, vozio sam se normalno, prošao sam kroz grad, prošao sam preko Zameta, to na Kastu kod, otišao sam u jedan motoshop. Ne sponzorirao me, tako da im neću reći ime. Ulazim ja u Zavoj i bio je slijep, točno, ja nisam vidio što dolazi iz suprotnog smjera ili što se dešava tamo. I točno na ravnici, znači ima Zavoj, ravnica i onda ima jedan stop tamo. Taj stop je bio okupiran autom, neki srbeni karavan. Ja sam taman prošao kroz Zavoj 60, 70. Ko da je bitno. Zato da sam išao 30, isto bi se desilo. Taman kad sam ja završio izlaziti iz Zavoja, čovjek je izlazio s tog stopa u moju traku i nije gledao di ide. Skretao je desno, gledao je desno. Niti čuo, niti vidio. Sve što sam ja vidio je auto koji mi preprečuje put. Šta u toj situaciji napravite? Stražnja kočnica, proklizi kolo, kliziš. Prednja kočnica, motor stane, zabiješ se, preletiš. Ono što se meni desilo je dan razmišljam da je to bilo najbolje rješenje. Stisnuo sam prednju kočnicu i dignuo sam motor na prednji kraj, na prednje kolo. I kako sam ga digao na prednje kolo, kad sam lupio u auto, u blatobran znači, i preletio sam preko haube. Ne znam, pretpostavljam da jesam. Jer desilo se sve tako jebeno brzo i kad sam u biti zadnji trenutak što sam vidio je kako on ispred mene, ja gazim na kočnicu, znači motor je na prednjem kotaču i kako lupa, sljedeća stvar, znači trzaj me prebacio i sljedeća stvar što znam je da sam sletio, da sam na leđima svojim i da osjetim težinu neku na ramenu. I ustao sam se odmah, nije mi ništa bilo. Tad sam mislio da mi nije ništa bilo. To je to. Bilo je sve gotovo. Taj vikend sam imao utakmicu koju nisam imao. Izgubili smo ju, nažalost. Ali svaka čast, dečki, borili ste se, to je bitno. Motor nije više bio u voznom stanju. Ležao je na podu. I srce mi se slomilo. Motor kojeg sam htio toliko dugo i napokon sam imao i prirastao mi je srcu i baš je bio na podu. Zbog jednog glupog starca koji nije gledao di vozi. Da je samo gledao. Sve je to bilo zbog jebenog starca koji nije gledao di vozi. Tako da molim vas, kad se na stopu, nemojte gmizat sa jebenog stopa i ne gledat. Da je on prošao, da je on stajao ovako ravno, ja bi ga zaobišao, nikom ništa, bilo je dovoljno mjesta na cesti. Ali on je prešao preko u suprotnu traku koliki auto imao. Ta jebena karavančina ogromna. I vuko se i nije gledao. Da je gledao bar, stao bi, zaobišao bi ga, nešto bi se desilo. Ne mogu sad o tome. Nesreća se desila 26.4. Znači, prije 14 dana. Točno 2 tjedna. Danas 2 tjedna od nesreće. To je 2 tjedna i 1 dan. Jer je bilo u četvrtak. To je to. Moj put po motopremu je završio. Završio sam na hitnoj. Sa ozljedama šake. Ove tu.
ne znam ako možete vidjeti. Desna je nateknuta, lijeva nije, vidite. Sve se lijepo vidi, zdrava ruka, jaka, momačka, ova je ko u medvjeda, ali to nije ništa, to je kako je to izgledalo, koliko je to bilo nateknuto, to je sad jako dobro, ali još uvijek nemam potpunu funkcionalnost ruke, zaboravio sam pisat, motorika mi ne valja, ništa ne radi kako treba. I lijevo rame, skoro sam slomio ključnu kost, ali na sreću nisam, nije ništa puklo, zato eto, geni kameni. Čovjek kamen, pa evo nije mi se ništa desilo. Ništa, mislim, je, jako. U petak se uopće nisam mogao micat. Znači, bol je bila baš velika. I to je to. On je kriv, oduzeo mi je prednost, ja sjedim na hitnoj. I sve što kroz moj glupi mozak može proći je kako je moj motor, šta mu je zapravo bilo. Dodao sam da je bil vozio bez vozačke. Ali to je još, ima još do toga dok dođem u priči s tim. Vozio sam bez vozačke. Ali imao sam A2 kategoriju, kao što znate. Nažalost. Mislim, na sreću imao sam i onda su policajci došli, kao 1000 eura moraš platiti. Moraš platiti kaznu, 1000 eura, 1000 kuna moraš platiti kaznu za upravljanje vozilom bez vozačke dozvole. I to sam platio, ali po policijskom izvještaju njihov dosudbi je on odgovoran za nesreću. Tako da sad predao sam zahtjev za policijski izvještaj, bit će osiguranje i desit će se to sve, ali traće vremena do tog svega. Naravno, imao sam opremu cijelu, i jaknu, i rukavice, i kacigu, baš rukavica je bila do ovdje, jakna je bila do tud, cijela rasparana. Jakna je cijela rasparana, rukavica je puknuta. Srećom nisam lupio glavom, tako da je kaciga čitao. Malo je ogrebana na jednoj strani i to je to. Ništa strašno. Ništa što sticker bomb neće popraviti. A motor, kako je bio na prednjem kotaču, pobrao udarac, slomile su se sve prednje plastike i prednji far, ali na sreću, to što sam ga digao na prednji kotač, to što nije lupio kotačem nego plastikama, što su one upile svu silu od nekih 30 na sat, to je spasilo vilicu, ali je motor napravio salto i lupio je repom. Tako da su razdrkala se cijela ta stražnja konstrukcija, ništa strašno, ništa nepopravljivo, ali oštetila se rama i sad ne znam šta ću s tim, ali definitivno ću popraviti motor i prefarbat ga i urediti i bit će ljepši nego šta je bio. Neće biti original, ali bit će moj. Bit će moj brujo. Moj ninja. Samo gledajte. Samo obratite pozornost na promet. To je sve što pitam. Naravno, ako želite pomoć bilo kako, možete mi donirati na Streamlabs, na PayPal. To ja direktno dobijem, ne znam koliko. Uzmu 20 centa, možda. Ili ne znam, na 30 eura uzmu euro i pol, tako da. Ako želite tako pomoć, možete, ako ništa svaki komentar je dobrodošao. Uvijek je. Što se tiče mene, ja sam sad puno bolje, ali kao što rekao, još uvijek ne mogu pisati normalno, ne mogu ništa uhvatiti ovom rukom jako, tako da nema vožnje motora dok to ne zaraste. Rame je cijelo je, ali ligamenti su se rastegnuli i tetive su neke pukle i tako da trebam čekati dok se to sredi nazad, da mogu nazad voziti. I da ne kažem da je motor u totalno nevozljivom stanju. Šta se desilo u biti? Tank, rama, nosač nogare i sve plastike. Osim lijeve, bočne i donje crne plastike ove. To je to. Sve ostalo je skršeno. Ništa. To je bilo to. Ako ste ostali do kraja, poslušali, pogledali, hvala vam. Puno mi znači. I ništa
Ako želite vidjeti serijal kako popravljam Ninju i kako je opet vozim i to sve, slobodno pišite dole i ne znam ako. Ne znam, nemam baš sad inspiracije za raditi video. Zato me nije bilo ovih skoro 3 tjedna. Napravio sam sve za Ninju da vam pokažem, bio sam tako sretan šta ću vam pokazati. Šta ću vam pokazati novi motor i ništa, sad ništa. Baš ništa, busom idem na posao. To je to. Dosta je bilo, ajmo malo dignuti atmosferu i reću vam hvala vam puno što ste gledali ovaj video i do sljedećeg viđenja i slušanja. Tata Zmaj. Peace out. Sipping on booze in the house of blues. It's the